Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo 9. Kretanje unutar objekta. Za nesmetano kretanje u prostoru projektuju se pešački prilazi i hodnici koji imaju širinu najmanje 180 cm, izuzetno 195 cm za dvosmerno kretanje, a najmanje 90 cm za jednosmerno kretanje u prolazima na kraćim rastojanjima. Ukoliko unutar objekta postoji visinska razlika, ona se može premostiti rampom, ali samo ako ta razlika nije viša od 76 cm. Ova rampa je potpuno nebezbedna. Još ako je od klizajućeg materijala ili vodi ka delu gde su bazeni, može ozbiljno ugroziti bezbednost svakoga koje koristi. Za nesmetano kretanje unutar objekta kao i na otvorenoj površini bilo bi dobro obezbediti taktilne staze za kretanje slepih i slabovidih. Međunarodni standard koji se bavi time je ISO 23599-2019, pomoćni proizvodi za slepe i slabovide, taktilne površine za navođenje. Kretanje bez barijera potrebno je omogućiti od ulaza objekta do svih delova objekta, uključujući recepciju, restoran, baštu restorana, salu za sastanke, svečanu salu, wellness i spa deo, liftove i sobe. Recepcija ili pult treba da bude na visini od 80 cm kako bi osobe koje koriste kolica mogle da popune registracione formulare i izvrše registraciju. Ako objekat ima više spratova, obavezno je da u objektu postoji lift. Unutrašnje dimenzije kabine lifta trebalo bi da budu najmanje 110 x 140 cm, da imaju širinu čistog otvora vrata najmanje 80 cm i da su opremljeni odgovarajućom zvučnom, svetlosnom i brajevom signalizacijom. Pristupačnost stepenica i stepeništa projektuje se i izvodi tako da najmanja širina stepenišnog kraka bude 120 cm, najmanja širina gazišta 33 cm, a najveća dozvoljena visina stepenika 15 cm. Pored toga, rukohvati su obavezni sa obe strane. Detaljnije o dimenzijama možete se informisati na našoj web stranici www.saps.rs.